Hne kasngi shi hajar lais pa khat khandai ngot ki khna pule ki lasha pen ko burom degree daulat ka jalameg laya upagu chohan haringkat ka jingya don lang u Dr. Rahul Bhattacharjee Regional Director Ignou but u sembut kongsan bekerpang u BTR Tiwari. Habakran hakani kasngi Regional Director Ignou u Dr. Rahul Bhattacharjee ula pentip bana ki shi hajar lais pa khat khandai ngot lais pa lai pusau ngot ki dei ki papas BA khandai ngot ki BCom Lai punyongot ki education, but prangot ki library information science, but nrius pa arpulai ngot ki papas MA but ka postgraduate. Habakran hakani kasngi ulat ka jalamig laya ulaong, pa udap da ka jing snowman ban ya don banta hakani ka convocation ka Ignou menta kasngi, omtang baka syakri ya ki kena pule bikin la ban kenjo ka thong hakari, hindrai ru bikin kenjo shiki shnat ki badon shabari. Ula ai kublai ru yaki baki lapan pau bah pedeng ke jeng baper ke jeng puli jongki kila la ban yo ya ke jeng job ha ke jeng puli jongki आपके पृथक परिश्रम और अपार समर्पण का परिणाम है इसलिए आप बधाई के पात्र हैं वास्तव में आप सभी के लिए उतना ही गर्व और सुखद अनुभूत का क्षण है जितना कि यह आपके अकादमिक काउंसलर गाइडों शिक्षार्थी सहायता केंद्रों के पदाधिकारियों के परिवार और माता पिता के लिए उच्च शिक्षा के लिए आपकी